Bede di mana kak? Bede Roma ya lek. Arab lek. Di Sedena ya. Bede di mana setia? Bede tempat biasa juga. Oh iya lek. Engkau antar ke Jia dan tos ya. Oh iya kak, identik ya bingkok ya. Perlu apa lek? Bede saya kecaca bingkok ke enji kak. Aja apa boleh. Ya terkait hubungan Ria dengan kak Adin kak. Dimangkan dek rem lek. Kaki mari ngocak ya kering tuan. Kok jimare ngocak ke tangring tua kak, tapi tangring tua juga tak nerem kak. Mulai tak nerem lek. Berarti keng bean tak bisa beri kepartajan kering tuan terkait tentang hubungan bidaan dia. Ya dak remek kak cek tangring tua saya tak nerem kak. Mau nengkok ada pakun sayang ke beun kak, neser ke beun kak. Ya mun deui lek. Jika setia tak apa lek. Sekelangkong ya. Apa boleh lek? Kok jika ki neser ke beun kak. Engkau pada nisel lek. Tapi ring tuan beun tak bisa nerima engkau. Jadi remek kak, beun kita entar ke Roma kak. Engkau tok kak, sing ngocak ke tangring tua. Di mau usah beun kak. Lek, engkau ring tak andi. Engkau sadar. Cek engkau bakal tak terima ring tuan kaki. Apa sih harap dari engkau? Oh wes kak, kok jalan rema beun apa beden kak? Kaki nerima engkau apa badan? Tapi ring tuan beun belum tentu lek. Engkau kita datang pilih tolak. Apa boleh engkau sampai ke roman kaki? Ya sabar di metangmu lek. Sekelangkong. Mungkin tunya seteti pentinga saporana bula kala banyak sadar bula orang biasa dek patot asan ding bentika jujur bula kala sakapina nyiksa